عندنا أصول في التفسير، وقد سبق أن ذكرنا أهمية هذا العلم، أنه علم جليل يحتاج إليه كل من يريد أن يتدبر القرآن، وكل من يريد أن يعقل معنى الآيات ومعنى الأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم. وغندل hertorngal qur'ana ko usuluji wallitotoɗi taskotoɗo deftere Allah nden digi faltagol firoji mayre e ɗum ɗo waydima ha faltoɗa ko suuɗi e qur'an. konguɗi qur'ana ɗin ko feeñuɗi, kono konguɗi ɗin no soomodi e firoji kene ko soggale ɗen hollete firo fandago ngon. kene ko konguɗi ɗin fi haddi zati ha hollete firo fandago ngon. kene ko gande go yaasiyankeje hollete ko honɗum woni ko fanda. ɗen gande e sirtugol majje e ɗuɗugol majje e noningol majje ko kanje woni ko lelna tigi ko yottoroye yo qur'ana faame mo faamayde ma o rewaɗe. ɓaawo muqaddima mo ibnu Uthaymin janti waɗi on yewti en fiiɗum ɗo e ko yowndiri e qur'an e ta'riful qur'an. hande hiɗen e toɓɓere ɗiɗaɓere nden awwalu ma nazala min alqur'an. o wi'i أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. أيوة. نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. وهولي نزول القرآن tippagol qur'ana ngol. se wiiɗo tippagol qur'ana haray tippagol qur'ana ngol no mari marahil, no mari ɗate, no mari alhaaliji. tippagol nde fof mayre jumlatan e tippagol nde munaccaman.
tippagol nde jumlatan e tippagol nde munajjaman. ɓe waɗa tippagol nde jumlatan ɗon alhaaliji ɗiɗi. arugol nde ka baytul ma'mur e arugol nde ka assama'u duniya e eggugol nde ɗon jibril ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ibtida'iyan wa sababiyan ay munajjaman. e eggugol nde ɗon jibril adda e rasulu sallallahu alayhi wa sallam alhaali ko tippi ɗum tun haramara sabu e ko tippori sabu goɗɗum waɗi alhaali ko nde sendindirande ko nde teppininde alhaaliji jama'un e alhaaliji wonaɗɗi e katonjinal ngal e fewdande nden. woni noon jemma yanke, woni naha ñalorma yanke, woni setande, woni jooɗande. ɗi marhalaji ɗo nde hiɗen woola ma nde ayeje goo no ara yeeto en qur'ana tippike e hunde kaari haray ko en andu na tanjim on wona tippinede sendindirgol ngol e alhaaliji ɗin e teppidagol no wonira non. ko ɗum o wii wo qur'ana tippike nazala alqur'anu awwalu ma nazala ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. qur'ana tippike ko adi tippade e nelaɗo meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e qur'an ko e jemma laylatul qadar e nder lewru suumayendu. on suma cheikh on soggi ɗo ayeje moftuɗe e ayeje fensituɗe. ayeje moftuɗe wi'ayde tun wonde manna qur'ana tippinama e suumaye e ayeje fensituɗe ko ñallal on ngal ma e jemma hombo e nder suumaye on qur'ana tippi. moftuɗɗen ko wi'ayɗen shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. toɗɗagol lewru ndun shahru ramadan lewru suumaye ndun ko ɗum qur'an tippina. hertina e nder lewru ndun jemma fi laylatin mubarakatin ko alda e toɗɗagol ko jemma hombo. jemma arano e suumaye, jemma sappo, jemma nogay, jemma nogaygo, jemma nogay ɗiɗi. ɓeydoya nden hertinande ɗon kadi hertinande ɓura e nde weetinde inna anzalnahu fi laylatil qadr fi ramadana awalan fi laylatin mubarakatin min ramadana thaniyan fi laylatil qadri thalithan. qur'ana ko e suumaye tippi ko jemma e nder suumaye tippi. jemma on ko jemma laylatul qadr ma yusamma fi ilmi albalagati al-itnab al-idahu ba'da al-ijmal. ko wiyete itnab ko weetingol ɓaawo ko moftuno kon ma jantagol ko himmi e nder ka waɗi ɗon. qur'ana inni amattakum bima ta'lamun tayyoni kono o waɗi ko wiyete kon itnab amattakum bi an'amin wa banin. amattakum bima ta'lamun no weeti moƴƴereji ɗi o soggiɗin e neɗɗanke fop ɗi neɗɗanke qirritiɗi na ɓural mum na doole mum junni ɗum ko nemaji allah ɗin allah moƴƴori e neɗɗanke ko ɗum o faalamo handintinde. kono tawi ma o fensi taw janto ko ɓuri himmude ko moƴƴori e neɗɗanke kon ma ko neɗɗanke konti no ɓuri himmude e ko allah moƴƴori kon e makko. amaddakum bi an'amin wa banin. kawnuhu unzila fi ramadan ijmalun wa tahdidu laylatin fi dakhili ramadan idahun wa awdahu minhu kawnuhu fi laylatil qadr. idan itnabun idahun ba'da ijmal. kono cheikh on ka rewnindirande ɗo o rewnidiri fensitale ɗen o fuɗɗori ka fensita ɗon o ari
e fensitande raɓɓinɗininde de tonga ka nden o aroyi e moɓande nden. qala llahu taala inna anzalnahu fi laylati lqadr. min tippini qur'ana e jemma laylatul qadr. ma yusamma bi jumlati alqalab lal ibtidai, tentingol tentinira ɓuri tentinirande wotere. inna anzalna wal tamiru alladi warada ba'dahu daf'an li muhimi shak. fiyon ɗum neɗɗanke wonaɗo yeetede on min tippini qur'ana himo sikkiti yo taw qur'ana ko nokkugo iwri, wona sihrun yu'thar, na ta'allama min albashar, na annahu min alkahan, na annahu min alshi'r. wona ɗo yetede on qur'ana tippike mo mari sikkeji, mo mari sikke wonde nelaɗo ko woni longinade qur'ana koye jungo jinnaji ɗin sihr. mo mari sikke wonde nelaɗo ko yimowo, ko shi'r ɓe woni yuɓɓude, ko ɗum ɓe woni wolde. imo mari sikke wonde nelaɗo ko haalandure e haalambile woni wolude. ɓay tawi sikke ɗen ko ɗi tati, tentinale tati waɗi tuñugol ɗi tati. o tentiniri inna li yub'ida shakkan, o addi damir on ka anzalna li yub'ida shakkan akhar, o addi damir on ka ha li yub'ida ashakka thalitha wa yuthbita anna nuzulahu kana fi laylati lqadr. wano ko qur'an arata ko wi'a wa inna dara al akhirata la hiya al hayawan. ɓay inkar mo heferɓe ɓen jogino on e galle lakara ɗen no ɗuuɗi, o addi yeru yeddale ɓurɗe ɗuuɗude ɗen ka wonkiji maɓɓe, o tentiniri yeru ɗum, o addi inna tawkid. wa inna dara, o addi alif e laamu on ka dara, mo wawno wiide inna dara al akhirati. inna dara tawkidun thani. la laamu on ka hiya, o ɓeynamo laamul qasam, tawkid tataɓo. hiya on tawkid nayaɓo. inna dara al akhirata la hiya al hayawan, mo wawno wiide lal hayawan. al hayawanu al alifu wan nunu maji'uhu ala wasni fa'lan, tawkidun akhar. law kanu ya'lamun wal ajibu annahum la ya'lamun, ma annahu akkada al jumlata bi tawkidatin kathira. ko yeru sikke yewtete ɓen no foti wo, ko yeru noon tentinale ɗen wayi. si ɓe mara sikke fus Allah tentinta, si sikke wo ala e ko ɓe wona yewtede ko ngo tentinta. inna almawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah ko tentininaama en nden ko firaro on, ko firaro on o tentinima en nden kana mu'akkadan ladayhim jami'an. fiyon ɗum oyni kullu nafsin dha'iqatul maut lam yahtaj ila tawkid. kullu nafsin dha'iqatul maut ɗon tentingol wo ala, yanna kullu nafsin tusallimu annaha satamut. أما تفكر النفس هل هي تقدر على الفرار أم لا تقدر على الفرار احتاج إلى توكيد أنها لا تقدر على الفرار. هل قوتها تسعفها على أن تنجو من هذا؟ وهل انتقالها من مكان لمكان يطول عمرها؟ إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ɗum ɗo karma ko ɓe naati ɗum ɗo e noneji koddoriyeji ɗin. windugol fiyakeji, feƴƴay ɗin fiyakeji laatoto ɗin, je majji wonde o winday laylatul qadri kadi. jemma laylatul qadr fiyake go no woodi waɗeteɗo ɗon, mo wonano windeteɗo. wonkiji rinɗine ko nataynoɗi yiite ɗi rinɗine ɗi naade aljanna, ɗi waɗi e aljanna. ay fiha yufraku kullu amrin hakim, koye jamma on sendidirte fiyaki kala ñeeñuɗo. الحكمة يعني وضع الشيء في موضعه.
o inni inna menen anzalnahu min tippininde fi laylatin e jemma mubarakatin hebbinaɗo barke mum ma mubarakatin mo moƴƴere muɗum duumi albarakatu huwa taymumatul hayr wa istiqraruhu ko wiyete waɗede barke mum ko duumagol moƴƴere nden e ñiiɓugol nde kala mo moƴƴere mum e nafa mum ñiiɓi duumi haray huwa mubarakum fihi ko kim barki ɗon fandaka gurdam mono faala yo Allah waɗu barki gurdam mum o fontane lajal makko yo waɗu hunde kaari e hunde kaari si barki kin waɗama tadumu hayruhu wa tastakir moƴƴere makko nden duumoto nde tabita kamo Allah fati as-salaf walla fuyeji feƴƴuɓɓen hatta al-an nahnu naqra'uha khayruhum qaddama wastaqar fahum mubarakuna fihim ko waɗaɓe barke pay moƴƴereji maɓɓe ɗen duumi he tabite qur'an ari inni shahru ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an hudan linnas ɗo ɓaytay ko humpitugol en tun koye shahru ramadan qur'ana woni ko tippi na hollugol e wonde manna ko menen tippini ay kanko Allah woni ko tippini tay sakku ala ɗo o humpitay tu woni ko habar humpitugol hatto jinayi tentingol woni shahru ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an lewru suumayende qur'ana tippina e muɗum hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan on qur'ana tippinaɗo e shahru ramadan hudan linnas ko peewal wonande yimɓe ɓe wa bayyinatin ko ɓanganduye kadi min alhuda iwɗu funtuɗo e peewal walfurqan ko sendidirowo gonga e fenade ma ɗum artirana lewru ndun inna lewru ndun hudan linnas lewru ndun ko bayyinatum min alhuda lewru ndun ko ndu furqan sabu kuuɗe wonɗe ɗen toon ko sendidirayde jaɓuɗo ɗe mo jaɓaɗe wal awwalu aqwa wa kana umru nabi sallallahu alayhi wa sallam gurdan nelaɗuɗan nden ñande awwal ma nazala alayhi wa kana umru nabi awwalu ma nazala alayhi 40 sana gurdan nelaɗuɗan awwalu badalun lil umri wa kana awwalu ma nazala alayhi 40 sana wa kana umru nabi awwalu ma nazala gurdan nelaɗuɗan ko adi tippade konge maɓɓe 40 sana tawi ko duuɓi 50 ɓe jogiti على المشهور كل لكم أي على خلاف بين أهل العلم ولكن هذا هو المشهور والمشهور في هذا الموضع هو الصحيح والمشهور في هذا الموضع هو الصحيح عندي إن يوتين وندقود نون مشهور وهو ضعيف لذلك التشهير لا يتعلق بالدليل والترجيح يتعلق بالدليل قد يتاك راجح تبقى ضعيف ونقود نون مشهور تبقى طيب لأن المعتمد في المشهور هو على الكثرة والمعتمد في الراجح على الدليل فالمشهور قد يكون ضعيفا والراجح لن يكون ضعيفا لأن الاعتماد في الراجح على الدليل ndeyden inna hunde ko nde raaji haray koye hoore dalil on mahiɗen kono ndeyden inna ko mashhur ko ɗuɗugol wolu ɓen mahiɗen idan عند أهل العلم وقد روي عن ابن عباس إقامة إبيد بابن الأدون ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعطاء عبد الله بن عباس نيتيجي بردي هيو دين إقا دين كوي مكو إقا بردي هيو دين نيتيجي وندي قال كوي مكو ونكو إقا رضي الله عنهما كان كوي بن مكو عباس عبد الله وعطاء عطاء من التابعين وسعيد بن المسيب من التابعين من كبار التابعين من علماء المدينة وغيرهم إجا يبيدو يتنامى به وندمنا غورنا نلادو عند نياند هاري كديدو دوبي بجوغي تدوبي جاباناي وهذه السن دي دوبي دو وهذه السن دي دوبي دو هي التي يكون بها بلوغ الرشد كديدو wonirta yottagol timmal haqqille e teeƴere haqqille e timmal faamu ko ɗum ɗo woti yottorta kille fuye mangu timmal ngorgu wa kamalul aqli e timmal haqqille wa tamamu e timmal al idraki heftugol e timmal heftugol e ɗi duuɓi 50 no ari ka shawahid ci qur'an تندين دون وند منا حتى إذا بلغ
حتى إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إذن تخصيص هذا السن بهذا الدعاء دليل على بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. هرتنقل دي دوبي هرتني ردي دعاء ولا دو ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه دليل على أن تمام الإدراك وكمال العقل وبلوغ الرشد منات بهذا السن. كدون وتجي فوتة نينسوتة ما قرة نينسوتة موجة كفجني كون وتانغورنا ما كدام فيوديك نوكوكو na wasimo timminali ɗum ɗo fawaka dey ma nangitirsake ɗum ɗon giɗe gandi hatun jina yewtugol kono ko ɗo timmal haqqille heɓoto nin sande yettinde heɓoto ko ɗo tigi fuɗɗata innude ala layta shababa yahudu. idan ko hunde hettude himmude annabaɓen kadi ko ɗo woni timmal maɓɓe no woduno noon nelaɓe ɓe hewtali ɗo ala khilafin bayna ahli l-ilm. والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبو دودو قرآنه جبريل وهو ملائكة جوية هدوني ملائكة بنك عندما بكو سماعي وتوقيفي كوكو إجا كبندي وكو دون بينته كلا كو إجا كبندي سي ملائكة جو إني ترام عرف هو ضعيف نلوي نجيها إكو بونا إني تريد توا إجاك سماعا إنقل أجرائيل هذا لم يرد في النصوص الصحيحة إنما أخذ فقط من أفواه الرجال وتداوله الناس. ربما إذا بحثنا عن أصله ومنبعه لا نصل إلى غاية صحيحة نعود الكلمة إليه. سنداري ويدك نغسن هبتا أرانو أديدو ويودمو أجرائيل نغسن هبتا كو إسرائيليات ترهات حكايات لا يمكن الاعتماد عليها. ملائكة بنجين دماء بدن كما هقول لنصوص تتون سلتا أما سونادو واتا سلوده. dan oɗo ko jibril qur'ana kadi innitirimo ɗum e joli e hadisaji selludi ka winnitira ɗum. ahdu almalaika goto e malaika ɓen almuqarrabina ɓattinaɓe alkiram tettinaɓe. qala allahu taala fi lquran ani lquran allah wi'i e tippagol qur'an wa innahu latanzilu rabbil alamin fi l-asl nazala bihi ruhu l-amin fi l-far wat-tawsil. idan asli kadi iwi ɗon latanzilu rabbil alamin biduni shakkin. adduɗo nde on nazala bihi ruhu l-amin wa huwa jibril kande tippi ɗon ala qalbika والسبب لتكون من المنذرين لأن اللام هنا لام تعليل أي السبب العلة في إنزال القرآن هو الإنذار لتكون من المنذرين كي هندون تبي بلسان عربي مبين جمار مرحلة كان تجيبي دون أصل ما يدون من رب العالمين أدو دون روح الأمين كان أبدا دون على قلب محمد صلى الله عليه وسلم والعلة ليكون من المنذرين واللسان الذي نزل به القرآن بلسان عربي مبين. ومن هنا يجب على كل قبيلة إذا أرادت تصحيح قراءتها أن تقرأ باللسان العربي المبين. won leñol si ngol jangay qur'ana e mbaadi sellundi ko maandi leñol ngol jangira no arabe ɓe jangirino na ka ñuñagol e ka ñuñagol. hada ala khilafin bayna ahli l-ilm. imam malik maki laysa minna man lam yataghanna bilquran. alghanna huna huwa alghunnatu fi lquran. attanawin tanwinat jidin gunna jidin ko ɗin fanda na janngugol yergina ha. idan ha woɓɓe ni yergingol ha kadi ko bida. ala kullin tilka mas'alatun ukhra.
ko faandi ɗen ɗo bilisanin arabiyin ko makharij al huruf e ahkamu tajwid. amma allahnu wattalhinu fa tilka mas'alatun ukhra. idan bilisanin arabiyin mubin woɓɓe hujjinora ɗum ɗo wonde afsahu llugati fi lalami huwa al arabiya. ko ɓuri hentade e laaɓude haalaji wolaɗi ɗin fof ɓe nako haala arab nako ɗum waɗi si allah tippini qur'ana e ka ɗo haala no gasa hara ko ɓuri sellude ko wi'ugol ɓayi nelaɗo meɗen muhammadu woni sakkitiɗo nelede kanko allah o foti annabajo kala neletake si wona e ɗengal yimɓe makko ɓen ko ɗum ɗo woni sabu arugol qur'ana on e ɗengal arabe. amma wi'ugol no ɓuri sewde no ɓuri alɗude haalaji ɗin fof no hatto jinni e waɗugol tatabbo haalaji ɗin fof sera heɓi sera ha wawa ñawude haala on ka ɓuri alɗude haalaji ɗin fof. wi'ugol rompugol ñawugol ɗum mi sikka ara e hotiɓi lundike qur'ana ma o yetti allah ma o waɗi kufru ma fisq ma bid'a. غاية ما في الآيات التي تنص على أن القرآن نزل بكلام العرب على أنه يقرأ به وعلى أنه كان لسانا للنبي الذي أرسل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. كسندي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة نلال دوغال كو نلال هوبونغال هولي وندي العربية لسان الإسلام. عرب أنكو دنغال الإسلام ko haala l'islam kan janngugol ka nawatgol ta arsuɓe arabu na wallitagol arabu bal ko tambagol qur'ana e sunna fof no fota e makka julɓe ɓen fof no kafika wolugol ka haray holla a waɗitike arabujo ma a yaldi e ko wonɗa kon a jokkoye mboodi arab la ko haala dina ko haala qur'an ko haala sunna goɗɗo famata qur'ana e sunna ha o wawa ka e mboodiji makka on. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. لا تنك جبريل كابتني جبريل امبادي جيتني دي مونودي مردي تدونغال ادولي e ɓattagol allah towɗon e nokku e tettinede hakkunde malayika ɓen e hoolare e ŋari e laaɓal ko hebilimo yo wonu handuɗo e wonugol nelaɗo allah faate e annabaɓe e nelaɓe allah ɓen ka hoore leydi. qala allahu taala innahu la qawlu rasulin karim wa huwa jibril ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إنه نكوني في تمير شان إنه نكوني في أدقل ديدو قرآن رك إققل لقول وكونغل رسول نلادو كريم تدودو كو جبريل أي يوتينغول نا فونتاندن en yinnino wa innahu la tanzilu rabbil alamin ko yottingol ngol ko jibril zi quwwatin jondole inda dhil arshi ka jon arshi on makinin ko weɓinanaɗo kala ko woni newnanaɗo kala ko woni muta'in ɗoftaɗo samma ton aminin ko holniɗo siɗa yiɗi karoɗa ka samma muta'in samma ko ɗoftaɗo ton aminin ko holniɗo kadi ton. الوقف والوصل يربط المعاني ويعطي الكلمات من المعاني ما لا تعطى غيرها. daror ɗeɗen e immitorɗe ɗen e jokkugol ngol jonnay konnguɗi ɗin firo ko tawata no gasa sa daranoki firo ɗum heɓotako. innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ardi ko firo goni ka innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa anil qawmi alfasiqin ko firo goni kadi. idan alwaqfu walwaslu lahu min almaani ma laysa li ghayrihi. andugol darorɗe e fuɗɗitorɗe junnay konnguɗɗin firo
ko tawata heɓotako si a daranoki ma heɓotako si a jokkuno sa inni innaha muharramatun alayhim a tarike haray harmande nden ko duuminde tabitunde ko woni sabu ha nde harmande ɓe 40 sanatan yatihuna fil ard duuɓi 50 ɓe no bonnude mawnintino kawre leydi waɗa ko hana ko ɗum woni sabu men harminande ɓe fewsare nde sa inni innaha muharramatun alayhim 40 sana haray a dongi sar nden ko harminanaɓe ko duuɓi 50 pep nder ɗiɗo duuɓi 50 yatihuna fil ard ɓe waɗay ko woni o kawre leydi ɓe mawnintino to ɓe bonnay fala tasani qawmil fasik ɓena ɓay ɗum waɗi wota suno e yimɓe fasikiɓe ɓen ko darorde nden sindidiri siro ngon junni kun kala hukmu ɗa ko duuɓi 50 ɓe harminana ɗa harmande nden no duumi inde tabiti ko waɗi ha harmina ko ɓay duuɓi 50 ɓe bonnude ɓe mawnintinade kawre leydi idan muta'in samma aminin muta'in samma aminin wa qal allamahu andini rasul wolaɗo fimu gonɗo jibril qur'ana on shadidul quwa sattuɗo doole allamahu andini rasul nelaɗo muhammadin sallallahu sallam damir on andinɗo mon noon ko jibril ko mboni on ko siforaɗo shadidul quwa sattuɗo doole ay timmuɗo doole doole ko sattindi sa inni e pular shadidul quwa sattuɗo doole ara a filliti konngol ngol shadidul quwa al quwa huwa shidda wa shiddatuhu hiya al quwa ka annaka karrarta al mana inna shadidul quwa timmuɗo doole dhu mirratin fastawa jom ɓowrugol jon yaccagol almirra ɗiggingol kuugal umirrat alayhi ay uftilat wa uhkimat hunde si nde ñeeñi nde timmi tawi ko nde watte kon fof ko yowre timmal no wiye marrat alayhi arana marra yamurru mo feƴƴugol ngol ko marra yamirru mo ɗiggingol ngol fastawa o potondiri wa huwa tay kanko bil ufuqil ala himo ka tati ɓurɗe towude amma ala siyagu tafdil ida waradat fi haqqi llahi fala tufassaru tafdilan liannahu la yuqaranu bigayrihi min alhalqi hatta yakuna afdala minhu kala siyagu tafdil ka joli haqqe allah en firata ɓurugol en firata ko tafdil firete kon sabbih isma rabbikal ala o ala foɗodirde goɗɗo to gongol ha o wiye huwa ala idan ene toon sabbih isma rabbikal ala towɗo mana kala siyagu tafdil joluɗɗin e haqqe allah ɗi firete firo haqiqa o ngon wiyetake ɓuri ɓay o ala foɗodirde e goɗɗo e majji tawa kanko adi ko simo foɗodirde no gaado amma e haqqe men on enen yufassaru tafdila wa qal qul nazzalahu ruhul qudus ruhu laaɓuɗo ɗum ɗo kadi ko taskiya min rabbika bilhaq o itti ka joomi ma wondude e haqiqa goonga tawi ko woni sabu on o ettude nde ka joomi ma o tiɓɓinande liyuthabbita alladina amanu ɗum ɗo no jeeya e illaji arugol qur'ana munajjaman ko nde sertude ko gasdat tasbit tabintingol wonsi nde arno jumla tan nde wootere arayno nde wayno wa tawrata e injil ma fi tasbitan tabital ala e mum o tigi bonnayi innamo he a anditali no wolaka tawrata la qur'an noon nano ko tigi bonnayi qur'an ɗippo feedo ka bonni ɗo wiya bonni accota bonnu no wonanamo waaji o ruttota koye ngal ɗon gollal tawrata e injila ko andintingol qur'ana ko ɗon e ɗon wa ala salasati alladina khullifu hatta ida daqat alayhim al ard bima rahuba idan ɗon e ɗo woni wadde liyuthabbita alladina amanu digi yo tabintin gomɗimɓe ɓen wa hudan ko nde peewal wa busra ko nde welo welo lil muslimina wonande gomɗimɓe ɓen nde hayfinayi nde ɓortay nde itta ko satti ko nde adda ko hoyi ma fiyakeji ɗin ɗiɗi fota ma nde itta jama on e ko hoyi nde natta ɓe ko satti ɗigi yo baraji ɗin ɓurto ɓeydade ɗum ɗo fof ko hudan e busra waqad bayyana allahu taala lana awsafa jibril ɗo e ɗe ayeje ɗo allah ɓanginani en sifaji jibril ɗin alladi on
nazala bil qur'an tippuduɗo e qur'ana min indihi o yurike allah subhanahu wa taala wa tadullu ala idami l qur'an suɓanagol qur'ana ɓurɗo teddude on suɓanagol qur'ana ɓurɗo ñeeñude on suɓanagol qur'ana ɓurɗo tabitude on suɓanagol qur'ana ɓurɗo nunɗude on suɓanagol qur'ana wonduɗo e ruhu laaɓuɗo on holli qur'ana no hittiti wona ɗum ko hitta suɓantake hittuɗo ka ko halfinte ko hitti ko hittuɗo harana e misal ko wiyeten kon ko bono halfintete o ko suɓante ko hitti koko hitti ɓay tawi qur'ana no hitti no mawni no deddi koko tambitete allah suɓi e malaikaɓe ɓurɗo laaɓude on ɓurɗo teddude on o waɗi on ɗon tippotowo e qur'an wa inayatuhu taala e toppitagol allah bihi qur'an fa innahu la yursilu man kana aziman illa bil umuri l azima o nelata sifitorɗo mangu si wona fifiyakeji mawnudi kan kadi ko ɗum waɗi ɓe innayi almudafu yahudu hukma almudafi ilay hunde si nde woni ha nde sowama aray ko sowa ko ƴette ñawore ko sowa kon e muɗum dan darɗen wono ɗo wa salli llahumma wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi